everyone! Naimbag nga oras yumanan. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti may patangatang ita drama kat part 22 compilation. Dito drama tayo. Manang Biyana! Manipod ka ni Kabsat Malo, tintay drama. Dear Manang Biyanang, maminanuak amaloko, takanayon dak nga itarayan, dagiti pakirelasyon na. Banaga pagsangsangitak, kan pakay si istresak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Hey man, lolo ko! Lastog, kuna na nga ikasarnak ng sabali matin kasarna. Anya, matisang sangita, maud si Kamalaw. Dayjay nga Sir Biliano kuna na nga syakti kasarna nga man matgayam, sabali matin altar na. Nabiit kayo pa ilang amin anagam mo ngam nagtalek ka adagos ken kuana. Inaklon mo adagaws. Kat nagkarimat nga rod nga ikasarnak. Kuna na pa nga agbalay kami ije bagyo, ta kuna na nga adalote na ijay. Kuna na pa nga gumatang kami itilugan mi nga van. Basta edit ko kano ti dayaw ko kanya na. Idinalpasan ti raya-raya. Nagpukawan nga kasla asok. Maala, pag nakmamday ta. Namin adoon alinuko da ka. Ngam di ka maagnak-nakam. Takasanaw, tunggal adagarem ken ka. Aklo na maadagaws. Awan pa'y napuutak a binastid mo, mate. Aklo na ngamin amin nga agarem ken ka. Nga uray di mo maunay am-amaw. Kat kunak ano final day jayan. Kunak no ison timang seryoso kanyak nga mawan latagayam. Nagsakit dito nga mang mangyayari kanyak. Ala, adan tulat tamang seryoso ken ka. Basta di ka agdardarasudos ang mga klon kadagiti agarem ken ka. Paliiwo pa'y nga umuna, no talaga napudnodakin ka, anak ko. Ay, kayat ko tagbartak nanang. Kayat ko ti makalipat. Malaw, damag ko nga intarayan nakakanuman ng tinubiyaw. Pudno aya. Ay, wan nga rod. Ngamawan bibiyang mo ijay, tatabantor. Pangaasiman, han mo nga na yun nante stress ko. Nabayagan nga binastad ka, iso nga sabdangan na ko niya. Konsernakin ka. Nga masaak mo't lama kasingit nga agarim ken ka. No kasta apanawan nakatinubiyaw. Kaya't kang andingayan malaw. Kayak nga andi ngayon ti bagik, tata. Hangko nga kasapulan ti andi ngay mo. Kaya't mau, taintagbuya iti sinay. Ay, manjak, ninanang ko at awisamhan nga siya. Sikat kaya't ko akadwa malaw. Manjak nga ron. Sige, panawan kayon tani, adya pa'y papanak. Kunak man daw binastad mo ni Bantor. Sumanubli mo lata dito'y balay, anak ko. Ay, wan nga ron makapasuron. Basta ag-break kami iti ma-boyfriend ko, paspasan na matante o may ag-aram. Imbes nga da kayo ti araman na takatawanan nyo. Ngam syakit din. Awan babay hindi diya nga lakay. Ay, kasaritam iti nasaya at anak ko. Di mo pampabainan, tama di ti kasta. Respetuam lata, talakayan. Ay, anya nga tano padasak matima kay boyfriend iti lakay. Anya? Siguro, noon tataban torti pa kay boyfriend hanak nga alilawan day jay. Siguro talakayan. Ken maysa, nakajakpatan ano kasken kati maasawa na. Ay, wan nga rod. Ngam, awan mat nga minrek na kanya na. Awan nga pulusumgar nga dut-dut ko uray maysa. Ikawan na? Nariga mo no pilitem ti bagim ang mga klon iti di mo mat ay ayatan anak ko. Ay, kaanon to nga tangay nga makatumpong ak itinapudno nga lalaki aya. Dumteng tulat ta dayta. Basta ikararag mo. Kandi ka agdardaras. Taamangan no saan pa'y nga ita ti umno apanawan anak ko. Hello, miss. Mabalinti makyama mo? Ha? Ni, itadtala nga makita ka ito lugar mi Tagano ka? Nagbakasyon di tabalay daninong ko adaryo. Ha? Ay, kastaya. Wait, nagwapo mat dato yung tomboyan? Wan, tomboy laki ti datoy. Kas
lalaki mo't nga pay so. Ay, siyak gayam ni Rio, ading. Siyak mo't ni Malo. Nice meeting you, Malo. Kastamat kan ka Rio. Ay, anya di kayat mo merienda. Ay, bagam lang, tag merienda taman dito yung store. Kakaysuna nagamam mo ta. Katuan Uray may sala nga biskwit kan may sa nga juice mabalenan. Sige, nana. Dua man a juice kan dua biskwit. Pakilis ng pailaang, nana. Tanabatik ti wallet ko ijabalay. Bayarak no madamdama. Nay, unay daytan apabang lumalaw. Ay naumaya mo umanan. Nabayagadi ka nagbangbang luwa. Italaang manan. Apay, adaman ng nobyam. Kasta nga ka no ada nobyam. Umaya mo tibang lom. Han ko pa nga nubyo, nanang. Ag-ar-aram pay lang. Sino man ang daytangay? Diyan ngay anak ni Tata Dario iti bunihag. Nagbakasyon ito lugar tayo. Day, di ka man ang nagdarasudos malaw. Kita damang ano damang asawa na. Ay naawan nanang. 101% nga single jay. Ay basta, di ka nagdarasudos. Bayam nga agaram iti mabayag. Napaliiwam ang naimbag ti ugali na. Ay, kasla kayat kon nga aklunan ni Rio. Anak kong kadayta no kaya mo man ang tiagsangit. Alay, aklo na madagaws. Sika mo tiagsangit, saan mo tasyak? Ay na, awan to ti sangitak ta sinsir kanyak ni Rio. Basta ti makunak anak ko, paliiwam ang naimbag ti ugali na. Di mo aklunan adagos, tanarigat ti mailawaan. Nakitam di agar-aram kinimalo nga anak mo, Lulet. Ay, sampay ata di maimimay dito'y balay. Ibagbagalaang ni Malaw. Tsaka amo no pangar-arman na iti anak ko. Iti cellphone siguro Kaya Loy, istro ti pagkikitaan ba? Kasta aya. Ay, una yan dyan anak ko. Imbag ano baro pa dyan lalakay. No ngay adaman ka inagaw dyan anak kaun. Ha? No kasta? Di mo amo atumboy agar-aram iti anak mo. Nay. Nay na ba imbaga day ta? Diyak amo bantaor. Ay, sos. Bagbagam di anak mo. Ungtam no kasapulan. Apay, di mo kayat ti maadan iti apo ko. Kakayat ko Kasano nga ron nga agsikog ni Malaw no dahi ti pakirelasyonan na. Kan di da pa'y makapagkasal. Bagbagam di anak mo. Ibagam alalaki ti pakirelasyonan na. Tanong siyak, uray lakaya kon, makaputo takpay. Di uray lima tagbalintong apo kom no siyak ti pakiasawaan ti anak mo, Lulit. Nanang, inaklon kon ani Rio. Anya, apay nga nagdamag ka kumapay mangaw mo na kanyak asa ka nagdesisyon anak ko. Ala, hanak mo ton nga ubi nga basit. Amo kontar aramidak, nanang. Di mo amaw tar aramidam. No makirelasyon ka, tay lalaki. Saan ka tatay padam a babae? Ni Rio nga rod tilab ko. Pagan, anom ti lalaki nga inuluklukon na kamat. Kitaan nyo kade, manon nga lalaki tinang loko kanyak. Nag-ado nga yung karkarida, ngamawan matinungtong palda. Tinudtudok dala ang datoy pusok. Sinugsugat dala ang. Iso nga man diyakon ti lalaki. May mayat siguro ti tumboy. Barbarang hanak kon nga masakitan. Kanuray no tumboy ni Rio kat nagwapo. Ado ba tatiwan na nga lalaki Diyay lang busis na ti babae. Ngam ti taktak dan nakatkasla perfect nga lalaki. Ay na, ijakab mo kang ka. Makaamo ka nga rod. Wan ang amin. No anya ti pagragsa kakatsuportaran niyo. Han nga kasta nga konkontra niyo. Awan ag-apa tayo no kasta nanang. Anya! Ne, si kamot gaya Mario. Ala, sumrak ka Intag shopping, Malo. Ang bye-bye som. Wan, gumatang tayo ti baro abado kan sapatos ta. Ay,
kababain samat kanyam. Di ka kadiyag babain. Taagayan ayat tangarudan. Hala, agrubot ka tayong tag-shopping. Nabatik magkayam tayo wallet ko. Anyahamot tan. Sapay sagsasang aribo amin nakarga day, Chay. Ay, kat yung kabiit sublian Mala daw nan ano subliak pay lang. Ay, bumulodak pay lang iti kwartam, darling. Bayadak to. 10,000 pesos di karga di wallet ko. Iso a 10,000 ti buludak kanya. Ay, awan matikas nga kwartak. 3,000 lang dya iduldulin ko. Ay, mabalin siguro day Jayan. Ngam panayunam kaninanang mo. Uray 2,000 ti panayon mo, mabalinan. Bayadak matlaang lumakaawid ta. Dumagastan to iji balay, tadagasan ta ti bayad ko. Sige nga Rod, mabiit lang darling. Oh, anya ngay darling. Magusto matlaang ti ginatang tawalit mo. Wan darling. Oray nalaka ngam nagpentas, kaslag balor iti ribu, ngam handa nga mo, 150 lang gayam ti balor na. Wan nga rod. Kasi kangay, nagustuhan mo't lang ti sag ko 4,000 nga sapatos mo. Ay, wan darling. Ay, wan. Intapay mangan. Mabisinak. Apay, ada kwarta nga pagkaanta. Awan matan na bati iti kwarta. Taing gatang ta iti t-shirt mo tinabati. Adam amok nga kinkuko iti pakanan. Mapantay jay. Ha? Akat, sige nga Rod. Makaamo ka, darling. Sige, agbusog ka malo. Kanam amin na kayat mo, tasyak ti makam mo. Ala, nag-adon ti in-order mo nga makan. Awan pagbayad ta. Nakasarita kung ti akin kuko dito eh. Utangan ta pay lang ti kananta. Imbag no kayat na. Uwan, nasingpat day jay. Iso sige, mangantalatan malo. Nabsugak malo. Ay, dito'y kapailangan. Nakasarita bit tigayam kung akin kuko dito'y pakanan. Di ka pumampanaw dito nagtugawa mo an. Urayan nakagsubli dito eh. Sige nga Rod, darling. Uy, apay ngay. Napnapanan nga tanday diya nga Rio. Diyak matanasiputan ti tinurong na. Adala ang tanday diya yan ti kahirang ang awan matan. Ag-awidaksan. Imununan sa matan nga nag-awid diya nga Rio. Rumurakit din ito eh. Oh, miss. Mabitlar. Apay sir. Sa dino ti papanam? Ay, ag-awid ako na sir. Awan matan diya kaduak. Intarayan nak sa matanan. Di mo mabalin ti pumana. Di pa nabayadan ti kinan nyo. Ha? Ni? Kunak manuna kisarita kanyam di kaduak sir. Kuna na ngamin nga mamuna ka. Kat utangan na kanupay tikinan me. Ay, diyak amamu ti kaduam. Kuna na nga agsublit amapan mangirore ti kwarta pagbayad na. Ngamawan mo tay. Kuna na amabit lang. Ngamawan mo tay. Basta tugaw ka di damis. Ngamnoad da kwartam. Bayadan mo tikinan nyo. Ay, awan mat nga rod kwartak sir. No kasta nga rod. Di ka bumampanaw dita. Agtugaw ka lang dita. Urayan ta ti panagsublit ti kaduam. Makaturturog ako nga gururay itoy. Ayan na ngayon dahil nga Rio. Ay, Oh. Agkapi ka ba, miss? Inyagan kay ti ka ba? ay, agawid ako man sir. Tani, sumipngat matanan. Sana mabalin, miss. Urayan ta dya kaduam. Taimbaga na adi ka kanu papanawan, aging ga adi agsubli. Anya? Ay, apay, mano amin ayati bayad jakinan me. 2,000 amin ading. Nada ko makwarta kuray bayad akon. Ngamawan mat ngamin. Ay, ag-awid akpay atay nakpagala iti pagbayad ko. Saan na mabalin? Anyat amok. Amang ano di ka mat agsubling. Ay, agsubli ak sir. Promise. No kayat mo, bata ma pa ninja balayo. Ha? Ay, mangipas pa subuday dyan nga Rio. Ay, sige, mapantang nga rin di balay me. Ang usaramanan iti kwarta aya.
Tay dinawa mo idi agsapa ngay akwarta. Eh, basta mangtit kayo ni iti 2,000. Bayadak tumatlang no damanan mapurdiyaak. Darasan nyo tani. Ag-ururay di pagbayadak ijarwar. Mabiit lang, Arod. Nay, anyat sang sangit ang malaw. Ikan sama na naturog idi rabi ay. Naalingag kong agsangsangit ka idi rabi ay. Sa ita, agsangsangit ka pailaan. Manjakon nga talaga, nanang. Manjamon, tay. Tiag ayat, ah? Ah, Agpapadamat gayaman namin nga tao. Lalaki man wano babae, manangal lilaw matlat tagayam. apay aya. Bulbulas tong dadya nga riyaw. Awan mat gayaman ito'y lugar tayo. Nagbiyahe ka nun nga nagpa-Manila. Tagtrabaho ni Ije Manila. Di na pa imbagbaga-kanyak. Anya, ala, sana balik tawan na pukaw kang ka. Anya nga awan? Kadno kinwarta anak nga rod. Hingga tangak pa iti sa 4 mil nga sapatos. Kanjayin tarayan na nga kinanme. Anya, ay naglukon no kasta. Apay ngamin nga ingatagam. Kat ko na namat ngamin nga bayadan namat lang kanyak. Gampi manaw mat gayaman. Sa lawas awda dya nga tao. Ay day tangamin ti madikeng kakat. Tanaglaka kang agtaltalag. No adakid dawen daken ka, itad mo maadagaws. Anya nga ita. Naimbag nga orasyon, nana. Ada ka din ni Malo? Ay, ada baraw. Asino da ka day? Siyaktagin ko ko iti pakanan nangananday di plaza, nana. Ada ngamin kamali iti listaan nga inted ko kenkwana idi. Ala, mabiit lang taya bakti anak ko baraw. Apay, ada pa'y kurang ko. Dayjay matan nga riyo ti singaram ano, ada kurang ko manong. Sana ding. Sobra kindi Ada sobra na 150. Iso nga umay ko isubli. Ha? Ato ding. Sorry no, nagkamali ako iti kwenta. Isublik to sobra 150. Kanti imbayad mo kanyak. Ni, apay nga isublim ngay. Basta isublik. Tama siya nakitinam. Amok akwarta na timbayad mo kanyak. Alan, awata mo nito'y kwarta ading ko. Ay, anan, kababain mat Alakid din ading. Di kagbabain. Tamani po dita. Kanayun konti umay dito'y balayo. Ha? Impakada kon kininanang mo ti panang sarungkar kwa kanayon keng kaading. Kat kunanamat, sikat ti damagag. Okay ka dilaan keng ka no sumarungkarak tumanan? Ala, apay nga sarong karanak. Basta, mamuam to, Malo. No kasta. Agar-aram dayjay asesar ken ka malaw. Wan nga rod na nang hanukon nga aklonan. Sigurado matla nga lokon naktumanan nang runakat guwapo. Kasla na sing pamatilangana. Nadayaw pa'y. Madlaw ititigtignay kan panagsasaunaan na singpat. Baka ngay agin si Singpat manan. Iso nga haanan. Adakeng kaday ta, anak ko. Kasla na sing pamatilangana. Ay, uray man pa'y Singpat na amin nga Singpat. Hangko nga kayatan nanang. Awanan ti panagtalak ko kadagita nga lalaki. Sigurado ka. Wen nanang, nadidigra akon. Iso nga bastad akon nga dagdagus. Ala, auntie. Agar-aram matan kanyak ginagaram kiniinsan malo. Asinaw? Jay agnagan iti Cesar. Wen, auntie. Katanya ko matidakas na ngay. Binastad mo nga minimalo. Wen kano nga ron, auntie. Gani, insublat nakmatan nga inaram. Kasla na singpot mo dayjay alalaki anya. Wen, auntie. Iso nga aklunat dayjay. Kursunadak ti ugali na. Agabay ka kanaw inton kasarja kasinsin mo malaw. Ni, asino nga kasinsin ko nanang? Di ngay Leslie. Ang kasaran iti mabiait. Kaamaw no asino ti mangikasarkan ko na. Ha? Asino nga'y nanang?
Ni Cesar! Jay, binasted mo, nag-aaramkan ka. Anya? Uy, no kasta? Han nga mang luklok ko na dyan nga lalaki? Ay, saan siguro Taikasar naman tanda kasinsin mo. Kat, kumusta nga iti ada asawa na insan? Kastoy, naragsak insan. Nakasingsingpot nga ni Cesar kanyak. Ay na, jak la impagarup. Grabe ti kinasingpot na sika. Di na kaya tapagtrabahuan sika. Kanaggagat na talaga. Uy, mayat nga rod ano kasta? Sige insan, tagawid akon. Adapin ngamin papanan mi iti asawak. Ay, sayang. Pinalos pusak ni Cesar. Kunak manumang lukluk ko lang dayjay. Ngam sincere mat gayam. Ay, inaklon ko kumaidi. Siya kumatiin kasar na. Nagsayang matanan. Kasta unay nga apal ko iti kasinsin ko ta nakatumpong itinasingpet ken nagagat nga asawa. Kat aging gayta naragsak talatang agdandan na. Kat adapayan talo nga nakda. Masaya nga anak ngem awan maramidak. Basol ko ta pinaluspusak. Kat ita single aklata tamabuteng ako na makinayat. Ngem na dapay siguro masaraka kakas ken ni Cesar mabali na makinayat akmanen. Ngam kaslawan matan ti makita kakas itinakyasawaan ti kasinsin ko. Iso na saysaya at lang agbakbakit akon abalasang. Ngam ti may law anak manen. Alakastan tuy gayem mo malo. Alaga kayem ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan wano kapadasan ni Kabsat Malo. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen. God bless kada kayo amin. Manipod ka ni Kabsat Ansing sana pudno anagan tintay idaramay ta kastimanti ko na ni Kabsat Ansing. Dear manang biyanang, may sa kabalo at damat kakabsat kong agpada abaak. Da kami atalo ti pagtarayan dayto ngay padramak ken ka akapadasan. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Unay matan ti kastoy amasangputan dito'y balay. Nakarugrugate, nakawarwara, kaslawan mo't agigyan dito'y. Pasensya kayo, nanang. Nanay, busy tayo anak kayo. Jack, masamo tayo agdalos. Busy kang agbartag. Ay na, awam pa'y serbim nga agnanag dito'y balay, RJ. Di mo mo't dalusan. Unay ka ni nanang na ya. Di kayo ka di akong umit. Kwarta yung man kayo din, nanang. Awang kwarta. Diyak pa yung amin nagsweldo. Magraraman ka mga agsweldo. Kadi ka magtrab-trabaho. Ay. Uwang nga yaman niya. Nalipat ang istamba gayang. Kunak mga opisina ak nana. Basta agawid ak. Masangputan ka na barta. Ups. Di kaya agungungin. Tama na dahil pintas yun na. Alan kwarta yung mga hindi. Ay na, awang kwartak. Ada, yun wag pimpinsyon kayo. Sana pang arak ti pensyon ko. Agtrabaho ka, no kaya't mo timadan iti kwarta. Ay na, kasta kanayon ti aramid ti Kabsat ko nanang. Kanayon ngagbartek. Kaslawan nagnanaw DJ balay, tanakarugrugi mo. Kaslawan tao nga gigyan. Kasano, kajay la agbarbar ti araramidan ni RJ. Umayak ko maagdalos ng busy akmat. Babasit pa'y ngamin dagiti anak ko. Kan pasaray agisursurak iti natang alakok no kwa. Ay, dayta ngamin ka, tanagtatangkan ti ulo yu ide. Kunak nga agadal kayo, ngam sadot kayo mga giskwila. Adda kumamot trabaho yu itan akas ka dagiti daduma kakasinsin yaw. Awan nga rod nanang. Ngamanyangay, adda ditan. Awateklatan at igasat ko. Uray kumanubak nang magtinakyasawaam ngam saan mo. Napupobre pa'y ngam datao. Kasanungay alumong aw kayo no kasta. Nanang. Husto nga may nantiwalong anak yaw.
Da kayo mo lang ti marigatan. Narigat ti panagbiag itan, lerma. Nay, nagadumo dagita lablaba amon, rimeng. Nay, si ka magaya man ang anseng. Nakabakasyon ka manggaya man. Wena, ang una yan, nagadumo talablaba amon. Ay, wan nga raw da. Agam anusak Takababain mo no jak agunay dito'y balay ti ka anakantayaw. Makikabalayak laeng dito'y. Wena angam grabe mo't dayta. Nagadu talalabaam. Dua abantay mutan. Pati nga min up ken ulas kas kada kortina di tamanang. Inakas da mo amay. So akapilitan alabaak Ken sa nabalay tada mo washing machine. Ay na, narigat latat aggaw-gaw. Tanadagsan dagita. Apay, manot isusweldo dakan kaaya ka ba, guys? Ay, awan manang. Talibre ka nga ron ti panagnaed ko kadakwada. Ken libre ti kanal. Mauray man libre amin. Rumbang kumamot as wilduan da ka. Unay ka dagita tattaon. Gaputa kasta kalakit kita andan. Gaputa nagbaak ka na balasang. Alilaan da ka malaw na yan. Ay, ayos laeng manang. Napigsaak pa'y mga agtrabaho. Ay pumanaw ka dito yan tao may kanagnaed ije balay. Apay, di kan agsubli ijay syudad manang. Saanan? Ipaabang kun di balay may ije syudad. Dito yan probinsya ti pagnaedak. Ta fresh ti angin ditoy. Ay, nasayat nga rod manang. Umay kagna di ije balayan Pumanaw ka dito yan, rimeng. Berteng! Apay! Akin irek di tabumbunagam. Ay, nagawit ka mo't gaya manang. I-rake din San Sibiyaw. Ibilag ko kanaw. Kaanaw asimangpot ka. Hindi na minsan nakalman. Manungay mo, titangdan mo ngagbumbunag iti irek. Awan manang, ta libre mo ti panagnaed ko, di balay da. Na? Apay! Tay kalkalapaw mo ngamin ngay. Ay na, nawas out, di nagbagyaw manang. Kung nakatarimaanag inyo firmot ni Insan Sibyo ti balay na. Isa nakipagnaeda kung akadakwada. Kahit di da kasuswilduan. Saan na masapol, manang, ta libre mo ti kanak, di balay da. Nalabos mo dagita tattao. Ikanda ka kumalatamot iti kwartam Ikikandak mo't ay, ti pagmeriendak no na duma, paghalo-halo kas jay. Ay pumanaw ka ni Jebalay da, tao may kanagna di Jebalay. Ha? Alilaan da kayo mo't unay. Nakakaasi kayo mo't akakabsat ko. Itatada kayon diti balay berteng, kanremeng. Saan kayon ngagbalin ang nakakaasi iti balay dagiti kakabagyan tayaw. Hiwan amanang. Agyamang kami tanda ka apakikabalayan may. Ang kakabalay tayon nga kakabsat. Kuwan basta no niya ti matrabaho dito, agtitinulong tayaw. Kano adamakan, saan abanat. Suruan tayaw, taginaw, ta saan tayo mabaknang. Wala manang. Sa anak mo't anarawag. No, ada may sakilo alitson, umdasan kanyak dahit la. Ay na, dayta may sakilo alitson, masida tayo dayta itidwang aldaw. Ay, pasensya kan amanang. Tangay si ka tinakaadal kan agpinpensyon ka. Anusan na kami apakanan Wan problema dita. Basta agkikinawatan tayo akanayon. Ala, dito yan ti pangikan nyo kadagita, babaros. Paigid nyo kaila dito, Nay, manang ansay. Apaya nagpabunag kay ti darat kan simentaw. Wan, tantay pa aramid ko, Berteng. Katulungan da ka mga ramid. Datayon ti mga ramid tapno menos gastos. Isupay ti panangdan tayaw. Sigud mo ta karpintero ka. Iso datayon ti mga ramid iti daytoy. Agpatulong tayo magkiditi anak ko Barang agawid ang tanay. Manuman nga aldawan na sana nagawa awid di sursurando ka anakam. Anya ti aramidin tayo ayan, nanang. Agparami dakit ti talo apansyon dito asidag ti balay. Anya, pangusuran niyo iti talopan tiyon. Kapangidulinam to kada kami agkakapsat
Saggagay sa kami iti pansyon. Anya? Ay. Agkabaw kay sa amin tananang. Di kay pala natay. Nagpaparamid kayo ni Tikasta. Kahit, anyat kayat mau. Uraya mamatay kamay sa kagparamid. Adang arod kwarta mapagparamid mo iti pangidulinam to kada kamay. Ay kaibat tiyandak iti kwarta ah. Ay saanan? Patpatsam to kak. Ah. Sigurado mo't la pagbartag mo ti maitid kan ka kwarta. Apa atalungan? Katalo kami mga kakabsat. Babakit kan lalakay kami. Kasi mo dagiti baak akakabsat ko. Awan mang tulong kadakwada no di syaklaeng. Baak dapay mo nga road. No kaya mo mga ramid tayo mo iti parakan ka. Ay, saan? Apay, mataya ko na ya. Kasla maidaras ti ipapatay no kasta. Da kayo lang nga. Kadakan ka ano di mo kayat. Di ka kagyaman tanda libre pa kay dulinam. Siyak ti gastos. Diyan nga rin kaya't. Di da man iramaraman iti dahi tanganang. Kan ada pa panak. Di ka rumwar. Tumulong ka no kunak, tumulong ka. At damat sementeryo pa kay dulinan yun umatay kayo, nanang. Ay, jak kayat ijay tadayaw. Kan jak kayat ti adu ti kaabay na. May mayat dito'y, taga-abay kaming agkakabsat. Sa bagay, adumat tanti agpapaaramid iti kasta. Nang runa dito'y lugar tayo. Kawana, kastanti uso dito'y. Wen, ngam sa dala agaramid iti pansyon no natayon di tao. Ngamda kayo, si bibiyag kayo pa'y laang. Ngam nagpaaramid kayon? Wana, tamakitak pa ino niya ti itsura ti pansyon ko. May bagak ti design akayat ko. Kasta ti ka nga to na, manang. Wan, may mayat no medyo na nga to. Tapno saan da abad-abad-dekan. Kasano nga ti kaadayo na, manang. Ay di mo unay yadayo pag-aabayam. Tapno agahabay tayo to. Siyak dito akin ni guide. Jak kaya ti maiting nga. Takas la jak makaangas no kwa. Awan tumot anges tayo no may karga tayo dita. Ay, ayunan niya. Ang basta. Jak kaya di tatanga. Si kantulat ta ditan, talalaki ka, berteng. Awan di adim ija balayaw, lerma. Awam mat nanang. Di pa'y simbang pataya. Sampay nga road. Makalawas na dinagaw-awid. Makapadanag mo day dya tao. No siyak, nairwama ko nanang. Adan to pa'y tayo dandan ni makabulan san to agawin. Sursura na amin nga inuman. Unay mo day dya taon. Pagdandanagan na ti kabalay na. Uray ko mano'y baganan o sa dino tayan na. Awan mga min cellphone na. Ila ako na mga min ti cellphone na. Wen nga rod Kanayon nga'y gatangak. Kanayon na mga ilakaw. Iso jaking gatgatangan nun Ay, di pa lang amin mga sawa, bareng ang talnan. Asino mo ti mangayat kan kwa na ngay no kasjay mo taramid na. Sa bagay matkit di Ala, sumangpet tulat tananang. Di kay unay ang pampanuno, tapno di kay ma-stress. At dala siguro day jay, tibalay ti barkada na. Nakasaganan ti pa kay dulinan tayong agkakabsat inton matay tayaw kabagis berteng. Wala ka ba, guys? Medyo dakkel mo tinagastos ni kabsat ta para ti dayjay. Nagdadakkel mo namin nagidya pa kaidulinan tayon tao. Kastama ngamin ti kaya ni Manang Anseng. Tapno saan da kano amabaddakan. Wala. Iso mo tinagastos di iso ti masuraw. Naimbaglaangan ta saan nagbaliw ti kinaman nagtulong ti kabsat ta. Pampanunutan na maalat tapi man ti agbalin masakbayan ta. Masyang ka na ta, tagpadatamot namin nga awan asawa na. Wen nga ron Di na ngamin sinublian dyan nobyo ka nagabrod. Iday, inururay ko pa'y mga ron iti manuatawan. Nadamag kulatan ang asawa gaya man iti sabaalay. Malipod mo't linukulak ti kakaiso na anubyak. Diya akong nagaram iti sa balay. Ta mabuti nga ako na malukaw. Nalakaay at mapasakitan. Nagrigat. Ay, nga ron ka bagis. Agpadata nga imbate ay dagiti kaayan-ayat na. Ay, nagadaw akarkarina. Ngam awa maoray maisa at tinongpal na. Ay na, malagip ko man ang tinapalabas. Makalwa ak manan.
Lipatan mo tinapalabas. Nabayagan day. Bakit kang lakaitan? Isa pasutlagan tinapalabas na kita. Wun matkit di naipalagip lang amin. Diyak magawidan ti aglo ha. Ay na, Jedak ko, Di manang! Apa nga ta? Ay, umay ka. Asit ganta ti kapsat ta. Ayat sansangitan manang! Imawag ni Lerma. Nasarakan da kano ti bangkay ni RJ ije mordong tirang tay ije balasew. Anya! Apay, anyat na pasamak iti kaanakan may manang. Dinangranda ka na. May tabo na ni RJ inton bigat, Berteng, Remeng. Huwag nga ron manang. Jak kaya't amaya dayo ti pakaidulinan da anak ko. Isa makipagpakaasi akada kayo Itad tayon ti may sa pansyon ken nga RJ. Ha? Ay, katuan naman na. Sana problema day ta. Anya titid ko. Jay kukwam Berteng, wano jay kukwam Remeng. Ay kumporme ay manang. Uwain, kompormilatan. Dalawa sino ti umunan to amatay ka na tayaw, kompormin tumag ti pakaidulinan na. Nalanga road. Pasensya kayon Jak mga minamnamaan nga umuna ti anak ko amatay. Uwan nga rod biglaan ti ipapatay ti kaanakan may. Nag-order ka tapay ti arak. Ritaw, taray. Naibusan tin inuman ta. Taray. Nabartekan pare Berteng. Agawi ka din. Itulog ka ni Jabalayo. Madam na mapay. Adi sa takid di may bare. Kaisura nagkita ta. Itala nagkita ta. Kalpasan ti adaw at awan. Ita ka lang kami na nag-awid ka. Ang siyat takid na bayan ni panagin ni Storyara. Ituloy tanto tagin ni istorya. Inton saan ka mabarte pare? Ay na. Amok ti sasawag. Nore na parte ka, ritaw. Alangin rin, ang siyat ta. Nay, nabartag ka mo Berteng. Apa yan? Anyat nagbartag kam? Pasensya manang. Nagsabat kami kani rito abarkadak. Nagsat kami basita. Ay, nalahing kag pulusan. Nakangir-ngir-ngir ka. Ingkagugas. Remeng, napanan ni Berteng. Awam manan dito'y balayan. Ay na manang. Manipod simbang pa ni Rito abarkada na saanan ang matatao dito'y balay di kabsat ta. Nagkuyog naman di nagas ni Rito itay. Anya, papananda ka numan ng ngay. Ay ka mapanmanan sumok mo iti arak Ay na, una yan day tao. Kakaisuna nagbalbaliwan. Ngam isublinan sa man ang tisigod nga ramid na. Lakit di Sama lang nagbalbaliw idi nagpukaw ni Rito dito'y lugar tayaw. Gam itata nagsublen, rugyan naman ang balin nga Berteng, kastam kadilatan. Inaldaw kang agbartag. Kaya't mo na yati matay adagos. Sana bali manang. Adamat ka nakasaka na apakaidulinak. Adamat pansyon kaon. Ay na, saan pa asigurado no adako kami jay. Tadudo alaang ang tinabate a pansyon. Marik-rik nak manang. Sakto mo na matay. Isa sigurado tayo may sa apakaidulinak. Sarda nga mong tagbartak, Berteng. Laklakayan ka lang aruda, naginom-inom ka pailaan. Apay, pangalalami ti kwartam pare. Nagadwa ka na yun ti kwartam. Ornong ko, itinapang ko na kitigilan pare. Yung mga bate iti pagpaaramid ko, iti pansyon ko. Ha? Lukas na tuladang mo, di kapsat ka. Nagpaaramin iti pansyon mi atalaw, tuduan tayo na batay.
Mayat kidiya tigas niya pare. At least, saan to ngag problema ti mapanawam a pamilyam. Wan mat ka diya. Alam, agpautang ka man pare. Ay, sorry pare. Ngam, jak agpapautang iti awan collateral na. Uray lugan wano daga no iso. Ah? Eh, awan bandaga kan lugan ka. Alam, ada ilakok kan ka pare. Ah, anya nga dito nga ilakaw pare. May bagang orasyon na naansing. Natayan niya amang ko arito. Ala, kasta aya. Apay, anyat impatay na. Natake na na. Ala, ako makipagladingit ak. Nagyaman na na. At kami nasaw ni tatang kada kami nga anak na. Nagatang ng kanutay may sa apansyon dito asidag ti balayaw. Ha? Nay, awang may laklako kang kuana. Ni Tata Berting kano tinangila ko na na. At nakasurata na nagpinirmanda. Anya? Ay, ladingitak barok ngam sana ni Berting tinaggastos iti dayjay. Isungawan karbangan na mangilakaw. Tasyak tinaggastos. Isublik lang ang timbayad na mayaw. Ay, pasensyakan barok, Unay kamutan Berting. Anyad na pampanunok mo aya. Takas na teraramidam. Sorry, manang. Laklakayan ka dagpampanunot. Imbis nga daw saram namatay ka. Ingka kay laklakon tapansyum mau. Sorry, manang. Gapoy ti kasta ngay naramid mau. Jak ito dan jamay sakang ka. Kukwami lang ka ni Remeng. Ha? Apay na ay. Dayta ti ganabam. Di ka nga nagpampanunot. Makamu ka maangag paramid iti pa kay dulinam tao. Ay na, manang anseng! Ni Berting nga kabsat ta! Nakasalungay nga yan! Apay! Isumot la Jack Marieng! Di magaya magang-angasan! Tinasayat! Itaray tayo sa ospital! Parang may spalpay ti kabsat ta! Natayan ti kabsat ta, manang. Naatake ka no. Kas malakan ni pari rito, ti impatay na. Ay na, Berte nga yan. Una yan, taimbati na kami, mata nakakabsab mo. Sorry, no nasermonan kay ti kalabas. Sorry, kabsat ko. Kasano ngay, manang. Ipausar mo malakan itay may sa apansyon. Kunang mga awang kukuha na ijayan. Ay ka, ipausartan atay maysa. Imun unamatan. Tinabati ngay. Asino ngay ti mangusar? Ay ka, no asino ti umuna kadata di iso ti mangusara din ko. Anya, kaasi nga ron tay mabati amanang. Awan to ti pakaydulinan na. Saan natamad siguro abaybayan ni Lermang anak ko. Ganda giti nagduma pa akakaanakan ta. Di damat siguro ipalubo sa santa maiduli na nasaya at kabagis. Katita bakante pailaang tinabati a pansyon a pinaaramid ko. Kat no asino ti umuna kada kami ti kabsat ko, iso ti pakaydulinan na. Ngam kaasi ti Diyos, napiksa kami pa'y matlaang hagkabsat. Kat ti pagyamana kiti apo, awan sakit mi. No addaman marik nami iti bagimi, gagangay la sakit ti saka, sikat kan basit a panateng. Kat no yat atidog pa ti Diyos ti panagbiag mi, pagyamanak launay dayta. Alakastan, tuy gayam mo, ansing. Alagagayam, di tamanan, tinagpatinggan ti sabali manan nakapadasan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagninay titunggal maysa. Manang Biyanan!
Manipod ka ni Kabsat Conrad san na apod no anagan tintay idrama itang. Kastimanti ko na ni Kabsat Conrad, dirman ang biyanang. Naglakaak nga gaburido. Basit laban nagumdasan apakariribukak. Kat ison ti paka-estresak iti kastaunay. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Ay, anyamat ti kastoyan. Grabe man ti kastoyan, mapaspasamak. Asino ti kasasaom, Conrad? Huwag magkadwam dito'y anak ka, tugaw ngam sumanao ka. Nagdakkel nga ro ti problema nanang. Anyaman ti problema mon aya, Conrad. Ay, jikal din ko Di namat paggatasan di doang anak na. Ay, no kasta, naganakan tay kalding mau. Una nang, naganak ijagsapa. Hanggang di namat paggatasan. Mabisinan na ganyan anak na. Ay, problema mat ti kastoy. Ay, gagangay na siguro, tadamo na ngamin ti aganak di kalding mau. May ruam tumala siguro. Sapay ko mga rod Mata na aganak talaga. Ang mga numatay dagi anak na. Sapay nagpipintas ti kulor da. Ay, anyamat namin di inadan. Makapay-stress sa panunutan. Ay, subyak di kalding ko na nang. Diyak makaid na. Tanod di na pala kaya tapaggatasan. Inak gumatang ani ti mamador da. Kahit kumusta di kalding mau. Pinaggatas ba't lang di inada? Saan nga rod? Isa pinagmamador kon ada giti anak na. Kaya damat. Kaya't damit. Iso na lang tanagastos ti gumatang ti gatas. Sapay awan kwartakon. Pangalak nga tangay ti igatang ko ti gatas da. Sapay narawot da. Problema mo ti kastoy. Ala, mangterdak iti igatang mo iti gatas da. Tapno saan kan nga ag problema anak kaw. Agyaman anak nanang. Ang kasanungatan nga no dumakkel dagiti anak na. Pangipasturak to nga takadakwada nga. Awan mo't nalawa dagata yo pangipasturak. Ay na, di mo pala problema anday ta. Di pala agdama ti problema No, kasano ang mapagatas mau dagiti anak ti kalding mau. Baybay ang pala panunutan ti pangipasturam. Takno di ka mariribukan. Pare Conrad, gatang mamin ang nagitay tarakin ko kalding. Tana uma ako ngagtartarakan. Kan awan pagpastura na yun. Sayang, mayat ko Ang awan mat kwartak pare hay may. Adda, agdiskitar ka pare. Sapay pasig ang masikog dagiti kalding ko. 5 ang masikog, kan may sa kalakyan. Gatanga mo ni tinala ka pare. Tano sa bali ti pangilakwak, nangina. Awan mat paggatang ko pare. Utanga mo na isaw. Ay, diyak kaya't yung umutang pare. Kay supaya pampanunutak dita. Diyak lakit di maiturugan no kwa. Ay ano sa mga road ate agdiskitar ka pare. Sayang dagi jay. Masikog da pa'y amin. Kat naglakap. Ala, sige. Padasag tagdis kitar pare. Datang, kwartayo man. Ambok kanda kwartayo. Adda tayo naglakwan nyo itinuang nyo. Apay ti kwarta. Pangusaram. Paggatang ko kumay ti kalding. Nayunak tayo kalding ko, datang. Kanya. Unam ngawan pagpastoram. Ita gumata ka ba na ni tinayon nan? Agmula kiti sakate, tatang. Agmula ka pa yung umuna saka gumatang ititaraknam. Pautangan da kuno saan. Ibagayo, no, didak pautangan. Tapno makadiskitara kay tinaduma. Pagkatang ko iti materialis, di dulduling ko kwarta, Conrad. Tapasok katak ti bubong ti kusina. Adun tagtagtag. Alang nga ron, saanan? Pare, Jaime. Pare! Oh, pare Conrad. Anya nga, agdan na dis kita na. Awan pare, nga malay, utang ko. Sigurado ka? Uwan, basta di naksingirin na dagos Well, danag mo na ya pare. Magtulang ta. Kung di ka makabayad, subyak dagiti kalding ko. Sige pare, makamulitan. Alang araw. Mabalin mo, ayawid dagiti kalding ko pare. Akalding mo matay. Ay, problema mo, tikastoy.
Pangipasturak nga tanungay ka dagiti nagado akalding kaw, nanang. Ay na, anak ko aya. Apay nga min anangala ka iti kaldeng no awam mo nakasagana a pagpasturam. Kunak nga rod ngagmulak iti sakate. Inak pala mangalay ti imulak. Nagmula ka kumapay nga imunaa sa kanangala iti taraknam. Ay. Sapay masikog dagiti akalding. Isa ka tsampay laeng idaa anak ko. Yarami idam iti balay da. Tapno da paglinungan da. Taano sampay da agsakate. Adumat ti sakate ijabantay. Wanin ananang. Apay kasla glulutoy arimbor di anak tabakal. Kasla nagdakkel marin ti problema nan. Ay na, problema na ti araramidan na abalay dagiti taraken na. Agbirbirok itiyero itay ngam awan mabirukan na. Orayen na matarimaan ti kusina tayo Sano maikat ti sigo na mo baong? Isunto sa rana. Rasonos to mga desisyon na yung anak mo nga. Saan nga pampanunot no dandoma? Sa intungkwan, agprobleman. Iraman na pa'y na taon, agproblema no dandoma. Bala, awawatam ka din dya anak talakay. Amom matakas dya ti ugali na. Pampanuinuyam kami ni Sukastay. Di mo kami ung tangkay. Kaasi mga road no maungtan tagpasugnod no kwa. Sapay naglaka ma-stress dya anak ta. Isu nga awawatan ta kumalatan lakay. Sama to nagkitikalding mo paray. Uban pare, nagigidanda anak-anak. Sagduduwa ti anak da. Nika, maya na paray. Sure time ta sagdudwat anak da. Lagi tayo na duma. Saggay sala ta anak da paray. Uban pare, ang problema kamat no pangalaki iti ipakan ko kadakwada. Kamulmulak pala kami niti sakate. Ay, problema mo na yun, paray. Kahit kasanaw, tayo bayad mo ngay paray. Makipagpakaasi ako mga pare. Hulugan ko mati pamayak nagbayad. Ay, mabalin na ta paray. Basta binulan Awan pare. Okay. O sige nga ron, labasan ka pa itanay. Inakitaan, nung kasano ti pamayak iti balay dagiti taraken ka. Kurang pa nga mintin kabil ko ayero na. Adaan mo yung agumatang iti kalding nanan. Apay, ila ko maun dagiti taraken mau. Problema nga ron no pangalaki ti pagbayad ko kan ni pare Jaime. Masapol ka no ahulugak iti binulan ti utang ko kenkwana. Ikontak ta. Ang kaan anak damat. Mabalinan aya nga isina dagiti anak da. Ipasurutan anak iti anak da ama ilakaw. Inuta ko nga ilakaw. Taawan matlat pagpasturan. Problema lang. Kakaasi lang mabisinan. Apay kay nga ila ako madagos dagiti tarakan mo, Conrad. Awan nga ron pagbayad ko. Iso nga ilako kun kan awan pagpasturan. Naibusan tay sakati ijibantay. Awan maipakanan. Orayan pa'y kumado makil lagi tandak na sa mo ila ko. Tapnoan na ko matubaw. Awan mat nga ron maipakanan, tatang. Iso nga ilako kit din. Problema lang dahi ta. Tsak kaya ti may stress. Diyak makaturog amang pampanunot no pangalaki ti ipakan ko. Nasakit ti ulok, tatang. Anya, nagalala ka pa'y lang aron iti tarak na nakastama lang. Basta ilako kon, period. Apay akaslag laladot ka manan, Conrad. Kaslada man problema maun. Nalakom matan dagiti taraken mo apag problema am. Ada ka di manan parikot mo anak kaw. Ada nga ron kamuro dito agong ko nanang. Nagalo pagtubuan na. Dito ipayayan ti agong kumit. Adaan alimawat ti abot ti agong ko. Ta medyo limtag ti nagtubuan ti kamurok. Ay na. Umdas man daytan apagparparikot am Conrad. Basit laba nagdayta anak ko. Dakkalabanag para kanyak. Tanay. Ada planok nga armain. Ngam kastoy mat ti agong kon. Adamat nagdakkala kamuro na. Kat, maan ano aya? Saan ba tamadlaw? Madlaw nanang. Apay, asino ti armam aya anak ko?
Ni Agustina ko mananang. Aywan, nasingpat day dya abalasang. Kayat ko aparakan ka, anak ko. Asano nga ro da maaram ko nga ikat kastoy matitsurak. Kabaabain, amang ano katawaan nak. Ay, saan? Negatibon to matada gusti panunutam. Laki din, arma mountap no makaasawa kan. Paimbagag pa ito'y kamurok na nang. Inak to arman no in-person da itaw. Ada ako nito ayan tiri daw da Agustina. Ay, kaslag nervyosak man. Apay nga kastoy. Oh, problema mat ti kastoy. Nene. Naglamisan ti nakulap ko. Nyamat tayo. Ay na! Ah, naimbang nga orasyon, nana. Ay na, mangigkigtot ka mat, Conrad. Apa nakatakder ka dito ayan tiri daw ngay. Sumra ka. Kwa. Agtuktok ako maitayan, nana. Apag-isumat na rumar kayo. Akat sumra ka, Barok. Anyat gagaram. Ni Agustina ko ma, nana. Ada ka day? Adda dita salas. Ala, umay ka. Sumra ka. Agyaman ak, nana. Oh, Conrad, sigamat gayam. Agtugaw ka ah. Oh, pare Conrad. Ha? Ada ka man. Agtugaw ka, agsasango tayo kada Agustina. Agi-istorya tayo man. Ada ka dito, pare Jaime? Gagangay ti baro ka pare. Kumay sumarongkar iti balasan. Ha? No kasta, agar-aram ka ni Agustina, pare. Napayagan na pare. Di na mula kasya na Agustina. Jaklat na mapukawan, tinamnama pare. Sige nga, anya gagarang pare. Kwa. Awan. Umaya ko bumulod iti bigao Agustina. Ah? Ay, anya abiga o Conrad? Tay dakkel uno tay baset. Tay dakkel no ada. Adamat gayam karibal ko kanya Agustina tatang. Problema mat da ito'y. Ay nanak ko, gagangay na tabalasan ka nga rin ni Agustina. Talaga nga adulang talag iti agarim kang kuana. Tamalak si na pintas, nagagat pa'y kan nasing pa'y abalasan. No ngay mapastedak, di bampanuglaan. Talaga akas na ti agarim anak ko. Kas bakan ni nanang mo idian. Adaw, dagiti agarim kang kuana. Nagbabak nang dabaya, kan nagtataal na. Kas bakita ba, baraw. Sakti inaya ni nanak mo. Depende, iti diskarte na ita. Manjaksan? Na, Amangan no basta din naktumitlaan. At damot gayam karibal ko. Kat dayjay pa'y apari Jaime. Anyat laban ko kinkwa na ngay. Nabakbak nang ni Jaime ngamsyak. wala, nabisi mo. Manugan, kan artag. Naimbag no kaya na Agustina ti kasya klase ti lalaki. Si kakit awan bisaw, nagagakapan, kan adama ituram. Iso adakal ti laban mo, anak ko. Di ka mapukawan ni tinabnama. Agaram kalata. Agyaman nak Agustina. Kunak lano basta din nak. Kunak no ni Jaime ti aklunam. Sikati kayat ko, Conrad. Ngamin, awan bisyom. Diyak kayat ti lalaki ana bisyo. Ay na, pinaragsak na kiti kastauna ni Agustina. Agyaman na ka, naggasatak mo tan, tak kinayat nak tinakapimpintas, nakasingsing po tabalasan. Nagasatakmat ata kinayat nakmat, Conrad. Inton bigaton ti kasarta, Conrad. Apay akas lang mariribukan ka. Problema nga ro di maparti ababoy. Amangan no kumurang. Kanday pantalon ko. Nalawlaw matigayadan na. Saan? Ado dyan maparti ababoy. Tadamat isabat ni tatang ko ang maparti. Kanje pantalon mo, talaga akas jay ti style na, Conrad. Naruam ka lang amin iti fitted a pantalon, iso amay kawa ka.
Ay, didak na nakatawaan no makita da di pantalon ka. Ala, saan, Conrad? Unay kan aya. Saan man natila pagproblema, Bastit laba nagdagita pagparparikutam. Di mo ko ma-stressan tibagim, Conrad. Nanang, kasano da ito yun nga eh. Kasarmin kan Agustina, ngam di makalmutan tayo letag dito sipang ka. Anya? Apay, adalatag mo aya. At dangarod nanang, kunak ano mapukaw mutlaan, ngam di makalmutan. Nagsakit na magnaak, marigata na kamagna. Ay, ipuspun tayo pa ilati kasaryo, ano kwa? Ay, saan na nanang? Ang mga nagbabawi pa ni Agustina. Kahit kabailam nga raud. Pilitak ananan. Conrad, nalpasan ti kasarta. Umuna arabiita ita. Ha? Umay ka agintan ata maturog tan. Ay, umuna ka na maturog, Agustina. Diyak pa ngamin makaturog. Umay ka nga ro, tagid ida tapaylaan. O sige, madamdama biit. Ay, anyamat ti kastoy. Umuna arabi imi ka na, Agustina. Ang apaya kastoy nga. Ang damot lutag dito si angkong. Nagsakit na makutay. Mabainak mo't ang mangibag akan ni Agustina. Ay, masano nga taday tuyang. Maigid-gidan mo't ngamin dahil ito alutag mait. Mga nanlakay, nakagao kamin kaninanang. Uy, Conrad, anyat mapaspasamakan ka. Nagadayuti na kay turungan ti imatang mo. Apa yan? Ada ka di problema? Awan mo't amok ama di nga inaramid ko. Luapa yakas dyan. Limabas ngamin itay ni Insan Hildo dito balay. Sigod mo't apumampansin day jay basta makitak. Ang apay nga taagi man latim malyaw apulos itay limabas. Anya? Anya nga tati di na nagustuhan. Ada nga ta kinagura na kanyak. Kanina nang, uno ni tatang. Ay na. No di na ka pinansin, bye-bye ang ida. Diyak nga rin makaid na amang pampanunot bakit. Diyak makatal na no damang gurgura kanyak. No guraan da ka iti di mo matam mo ang makagapo, ay kat bye-bye ang ida Tinapatag, saan asika ti gumurgura. Ay, madit ti kastoy ama paspasamak. Ala, mangan kayong tarumwarak. Inakman kasarita ni Insan ko Hildo. Damagag nanyat kinagura na kanyak. Tapaya limabas latan nga awan na pulos tagarina. Ay na, saanan? Bye-bye amon, Conrad. Makan tayo kit din. Basta rumarak bakit? Mangan kayon. Conrad, masikuga kon. Adanton anak ta. Wan nga ron. Ti parikot ita. Kat no mapagadaldan tunga ta ti anak ta. Anyang tunga ta ti masakbayan na. Nasingpet tunga ta adumakkel. Ang mga no nabisyon tao. Ang mga no natangken to ti ulo na. Kat agbalintukit ti asakit ti ulo. Maditi overthinking launay, lakay. Amom, parparigaton ti bagim iti kastangar aramidem. Jakmet ngamin malitlikan ti agdanag ken nagparikot Agustina. Tinasayat. Agrobot ka man kit di. Ha? Papananta bakit? Basta, agrobot ka. Tada importante apapananta. Anya kamot ken Agustina. Anyat pagkit kita am kanyak. Bagtit. Saan, lakay? Saan mat nga amin nga umay agpa-check up dito kat bagtit? Makatulong kan ka daytoy. Amon ta, no apay akas ta ti pagdaldalanam ita. Ha? Kayat ka atulungan, taasawa ka kat nga ron. Bakit? Amom, saanan anormal ti kasta mapaspasaram. Isong agpa-check up ka. Agustina, bakit? Iso adi ka agong ungatwan. Para kan ka daytoy. Ay ayatan ka lakay. Iso nga ar-aramidag ti kastoy. Oh, anya. Naawatam dagiti imbaga ti doktor kan ka? Uwan bakit? Masapula tumaram dagiti intod na nga agas kan kawan.
Kan surutam amin nga imbaganakan ka. Uwan bakit? Ay na, agyaman ako na kan ka. No di pinilit nga agpakonsulta iti doktor. Diyak la amon. Kumusta tirik nam? Kahit nasayat mo kan bakit? Diyak una yan nagdandanag. Ay na, agyaman akmanan bakit? Jack ilibak agrabe tinagdalanak. Jack impagarop anadanak matgayaman iti ansayati. Kat linablabanak dayta, babaan ti panarabay ti Diyos kanyak, kan syempre babaan ti suporta ti asawa, kan dagiti dadakkel ko. Agyamyaman ak unay ti Diyos, taimpay na kanyak ti nakasingsing putunay nga asawak. No saan nagapukan ko na, nalabit, nagtultuloy ti kasjay anapasarak. Katita na saya atan tiriknak, kat naragsak kamin asa nga pamilya. Nang runa itataadan duwang anak mi, iti asawak. Alakastan, ti pagaya mo, Conrad. Alagagayam ditan ti nagpatinggaan, ti sabali man na napakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagina, kada kayo amin. Manang Biyanan! Manipod kanikabsat Olga saan na pudno anagan tintay drama ita. Dear Manang Biyanang, bakit akon nga madapay lasok sukir ko? No apay na saok ti kasta, ada nga min bisyok ajak maibatan. Banaga pa kaungungtak kadagiti anak ko. Kaya't makaututang akpayan gapoy ti dayta bisyok. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Rumwarak, Hilda. Marabyanak nga agawid, iso amang ang kantaon. Di mo ilaktiri daw tapnusan ka madisturbaw. Tamangan no parbangon ton no makaawid Papanan nyo manan ayan nana. Hindak agsapol iti pagsayaatan balasang ka. Iso good luck ko namang kanyak. Ha? Anya pagsayaatan ngay nana? Good luck ko nampay aksa ko ibaga. Mala, good luck Nana Olga. Thank you, Hilda. Ay, inak makisugal, Hilda. Ala, di mo't binili na kayong nagitanak yaw. Adi kayon mapan makisugal, nana. Basta di mo ibagbaga, di da maamuan, Hilda. Di ka gipulpulong tapno saan tang agapa. No anya ti makikitam, di kalatan ang tagtagaray. Bawal ti pulongera ababaunan dito'y balay, may Hilda. Ay, awan. Yak nasubot ti puunak Mari Olga. Ay na, uray siyak pari bunog. Wag 50 to'y nabati akwartak. Agmamalastan sa ita, Maray. Ay, huwag nga rod Ada to malimabas anangisit apo sa itay itidalan ka. Ha? Partaan siguro na itya amabakak mananita. Pala, intakit niya agmeriendan, Maray. Pag meriendaan tangay. Ada ay akwartam. Adamot tayo 150 ako nam akwartam. Oray agkapitalatan kan sanggay sa atin ay mabalinay. Awan nga minapulos kwarta ko rapisos. Mala, mapanta nga rodan. Ay na, talaga na imas ti kapen no libre. Ilibre nak tumat Syakla ka na yun, hindi mangilibre kang kabunog. Awampay na po utak nga libre nak. Ay, wen ka day, nagmunaya. Sa anak mo ta na imot no da kwartak. Si kakit di mo't girlfriend. Ay, agtal na ka man. Girlfriend nga ibagbagam mo dita. Kati sumat, girlfriend, gayem a babae. Mabalin mo't nga awagan nak mo diti, boyfriend. Boyfriend, gayem a lalakay. Ang gayem tamad, saan aya? Ewan matkit di Nala, ituloy tantag kape, girlfriend. Katuan boyfriend. Manong Rufo,
Anyat planom numalpas man ti kontratam dito'y abroad? Agawid akton. Narigat mo ti trabaho dito eh. Okay lang ko maano awan rikrik na. Ngam adamat nga rod timpor nga an na yun tibagi. Wen agpaimbag kanto pa'y anaimbag manong. Una, sika ngay matsindi. Anyat planom. Kaya't kung arod matan ti agawid. Agnegosyo aklangan. Barang makaasawa akmatan. Tani, nagbakbakit ako nabalasang dito'y abroad. Ngam awan pa'y matlat asawa. Una, may mayat mo't lang no makiasawa ka haring ko. Sana balikan niya, tagdan nobyak. Mabalin ko ti mga asawa no kayat ko. Hello, anak kaw! Kumusta kayon itikabsat mo dito abroad? Nasayat at tamat nanang. Agawid kami, napamanamalpas ti kontrata mi dito eh. Manula abulan ti uray na eh. Di kay agsublain, Rupaw? Saan siguro nanang? Nagsaritaan din ka ni Cindy deta. Agnegosyon to kano ni Cindy. Agaplayak tumat siguro, iti sabala pagilyan. Narikat ti trabaho dito eh. Ang aginanak to pa eh. Ay kaala Ay gayam anak kaw. Imutang ak iti kwarta kani kabagis kaw. Tainutang ti katulong tay kwartak. Anya? Manok inutang niyo? Kwa, 5 mail anak kaw. Sing-singiran na nga rodan, nga maawang pa'y mapagbayad kaw. Anya? Alam tapawitan da kayo. Ang pang-aasyo, isardan yun ti umutang. Adamat ipaw-paw itmi akwartayo. Nga mga pala makautang kayo pala. Pasensya ka na anak kaw. Nag-emergency nga may ti babaunan tayaw. Sa nabalay, last day jayan nga utang kaw. Kari kayo akari, nga maawan mat matungtong palyo akariyaw. Sorry anak kaw. Ala kayo, nana. Apay nga asyak tinrason nyo kadagiti anak yo. Kawang matutang ko kada kayo. Ay na, bye-bye amla ka di. Awang mamapukaw kang ka. Para day talang umanay lang nga isidsidir mo kanyak. Ibagayo nga min tagpayso kadagiti anak yo, anana. Sana siyak ti pagpambariyo. Di na nga rod kayat nga umutangak. Binilin na pa yan dagiti daduma akakabagyan may adinak pa utangan. Kasano kat isugal yung mga amin nga utangan nyo. Anyat itantanamitin mo, Hilda. Ay, awan na. Ay, kunap, mangantayon ta nakaluto ako. Gumatangak iti tricycle tapno ipasadan to ni Ensan Greg Manong. Uray second hand lang kuma. Ay katwa na. Mayat dahi taan na panunot mo ading ka. Uray siya, gumatang ak iti may pasada ajip. Manggita ak to iti mabali na mangi pasada. Ado mati napipintas a segunda mano. Una, ado dagiti kakasinsinta driver. Una, awagak to ni Insan Greg. Kaisunto ti mapan mangkita iti magatang. Ta nalalaing basit a mangkilatis no niya tinapintas sa magatang. Uray siyak Manong. Di malain San Greg ti pagsapulag iti magatang at tricycle. Agi pauit ka man pa iti kwartak anak kaw, tanay. Simakit man ti sakak. Agpa-check upak ko ma. Nihilda ti pangipawitan mi iti kwarta nanan. Iso ki mangkuyo kada kayo no kunayong nagpa-check up kayo. Apay ngay. Alda nang i-forward iti ladawan niyo. Nagado aladawan. Makisugsugal kayo matmanan. Sino man tinangibaga? Di yun amoy. Basta kakabagyan tayo. Saan na amay may sa wano dudwa tinagi-forward iti ladawan niyo. Upat da. Anya? Unay mo nagitatattaon. Kaya't da kadadaulan kada kayaw. Di kayo nagkalintigan nanan. Ang moment ugaliyo. Isa pasensya. Pagrigregatan diti kwarta dito abroad. Isa sapay ko mata maawatan nyo reta. Agpaw itak. Ngam ni Hilda ababaunan ti pangipanaganak. Ken uray ti abas tuyo dita balay. Ni Hilda aminan ti makam mo. Anya? Traidor na kita kakabagyan. Ni, apa yan, nana? Na kita kakabagyan mi Impulong na kadagiti anak ka. Nalaing na nga parboy ti sarita. Ay, kinapudno na, nana. Inawagan dagiti anak yu, katinong tandak.
Apay kano ajak imbagbaga kadakwada tar aramidan yo. Timinalam apan nagsugsugal yo. Ah, Jak amo ti paglugarak nana. Tanoy bagak tagpay so kadakit anak yaw. Agungat kayo mag. Ngam no ilimad ko ti amin. Mamwanda mo't lang iti sa balay. Katsyak mo lang tiong tanda. masol na kita kakabagyan mi ah. Manakibiyang na nga may masurunak. At dan tricycle kan jeep dagiti anak yun, nana. Huwag nga raw ngam. Ada may gatang da iti kasta ngam awan may tadda kanya. Ha? Kan di pa'y lavan magtiginatang da. Nagita tricycle ang kaskada jeep. Second-hand pa'y maaraw. Sana bale ata may pasadan to, nana. Kumitan to dagita alugan. Huwag baki di ah. Ay, apalan naktumanan dyan na apal ako mare. Guraan naktumanan. Ni, apay kumaguraan na kayo ngay. Wen ah, takas na tinaapal a tao. Guraan na ka nga uray awang maday nga inaramid mo kenkwana. Guraan na ka taintarayamon iti kasasaad de biyag. Asino ako Mario ayan, nana? Day taman karubak dita. Anya? Kano nakasingsing po day ta ako Mario? Da kayon samot ti manggurgura kan kwa na. Nang runa idi nakagatang day ti Vanda. Diyo pa'y kayatan ti mapandita balayda. Ay di nakman baliktadan si Kahilda. Apay, sino ti amaw? Siya, puno day ta akaruba. Ay, kada kayo anana. Apay nga round, akas la iso ti ayan ti simpatsam. Siyak ati ayunam, tasyak ti mang paspaswildukan ka. Ay, di nakkonkontraan, no kayat mo anasaya at kakanyak, Hilda. Hilda, nagpauitan dagiti anak kaw. Wena na ang inggatang ko na iti abasto tayo dito'y balay. Bagas, masapsapul iti kusina kan karga ti ref. Grabe may dagiti nga anak ko. Siyak ti inada ngam di na maitalag ti kwarta kanyak. Di da kano ngamin kayat nga agsugal kayo, nana. Saan arason day ta? Ket si kamat, pag-aayat mo mat no si kati pagpauitan dagiti anak kaw. Patpadaksan naksama ngamin, Hilda. Ni, saan mo't anana? Itaan niya kumagapungay. Saan ko nga ugali ti kasta? Kahit awan tinabatay tempauida, uray sa nga ribulaang. Awan nana, tadya basit anabati ko ingatang ko iti sabon. Uray 5 gasaw, awan. Awan na talaga. 200 nga raw. Awan nana, pasensya kayo. Ay, imbag ta nakita ka dito'y istor gabi barawk. Ada ka di ibaga. Anya day tanana. Kaya mau asaldaan jay jeep may. Ha? Ay, awang kwarta nga na. Kaya't ko kumaata ka sa pulak ti trabaho. Bayat ko mang ay pasada. Ngam awang mo kwarta. Di ka madanagan, tanalakalaang ti pangisalda. 15,000 pesos laang. Anya? Ay, kurang mo ti kwarta na. Manot kwartam aya. Ala, uray 10,000 pesos lang arudan. Awan kasta kwarta na. No kaya mo 5,000 pesos. Anya, ala, iyag mo nga arudan tan 5,000 barawk. Kasapulak ngamin at talaga ti kwarta kay. Kasano? Alag tilugan yan. Wan, mabali na may pasada day jay. Tanailakad amin ang napapilis na. O sige nga rod na. Imbagayo din ha. Awan binabaw yan. Nana Olga, ape nga inala ni Manong gabi tilugan niyo. Imbagak nga ipa-repair na at dadadaal na. Ha? Apay, anya dadaal na ngay. Kan kasano nga mo yung nga dadadaal na. Di ka man nagpakalain nga gim-imbestigar, Hilda. Ha? Kung namalan siguro kan nga agdamdamag. Apay, nalipata maun nakatulong ka laang dito'y balay may. Ay, sorry nana. Agdamag aklaang nga tapno amok to ti isungbat ko into nagdamag mo dagiti anak yo kanyak no umawag da. Basta, di mo ibagbaga nga impa-repair ka o tapno awan ti adu asaaw. Manakibiyang kalaunay matababaunay. Ala, ikag trabahon. Sana tila sipsiputam.
Dagita laang trabaho, tisiputam. Manungat tinadiskitaram girlfriend. Mangibingay ka mo't Agruam ka matin, bonaw. Syakla ka na yun ang tiyagdisdis kitar. Day talag namnam ay matyamaw. Ni Olga may kasla saan nga gayam. Ti agayam, ang tinulaw. Saan akasta? Makadlawa ko na talaga. Syakla ang tiyagdisdis kitar. Sa inton at damadis kitarak. Makibingay ka. Pati merienda syak amay. Bayam, tanu mga bakak. Ibingayan kan tumag. Promise. Agruam ka mo, bonaw. Ulay ka to girlfriend ko na aya. Sarday nga nakaon nga wawagan iti girlfriend. Tasaan tamat nga gayan ayang. Agad agayam tamay. Girlfriend, babae agayam. Ay, basta. Diyak kaya tikas na nga awag mo kanyak. Ang mga no atapon da nga agjowa ta. Ay, ikan nakarudan ay ti pagpuunak bareng mga bakak itan. Sige. Gamdi mo ipaabak ha. Masapul apangabagam ti kwartak bunaw. Uy, Olga, promise. Malas ka maakad kadwa bunaw. Naabakak manan. Oras ka nga raw na bakak Mike. Sikan sa ngagpaiso ti malas akadwa. Awan pa'y napuutak apan nangabak ko no sikat ikadwak. Ala, better luck next time Ado pa'y matigun daway. Bumawi kang tao. Ay, sapay awan pangalaan na iti kwarta. Si kama batyag diskitar iti kwarta bunog. Ala, bayam tayo naktukal yun tayo mulak alaya. Pautangan kan tao iti pagpuunam. Ha? Kanayo na kasta ti ibagbagam. Idi pa'y lang nga ibagbagam nga agkali ka iti laya. Idi pa'y lang na panatawan. Awanan na day talaya, nalungtutan. Saan mo ta? Laganus pa'y ngamin iday. Oho, pambar. Mamati ak tulat tano adan. Iso adi ka man kari akaray. Masurunak lang ang bunaw. Ay, naimbag nga oras, Mao, pari Karpiaw. Nay, Mari Olga, si kamagayam, sumrak ka. Ay, ang yaman pare. Ala, nagtugaw ka pare. Anya masapol mo? Ay, kwa. Kasapulak namin ti kwarta, kumpadre. Isaldak ko nga, tricycle ka. Ha? Tricycle mo ayan ay da, Maray. Saan na tricycle na kita anak mo? Ay, saan? Kukwak day jay, pare. Regalo na kanyak. Isaldak itinalaka. Tapno masakak mo ila adagaws. Kasapulak ka talaga ti kwarta. Pagpa-check up ka. Apay, di na ka pauitan dagiti anak mo di abroad, Mare. Ibo na gijay nga anak ko, pare. Iso ang mabain akong nagdawat iti kwarta. Anya? Uray isaldak lang iti 5,000 jay tricycle may paray. Ha? Ay, siya pa'y 3,000 na kay idulduling ko akwarta di ta, Mare. Malala! Iyagmon, paray! No iso ti ada, iiso. Tausarak ikan ti kwarta. Iyagmaw, taalaan mo ti tricycle ija balay. Alam nga rin, ijay to balay yung ti pangyawatak iti kwarta, Mare. Ay, dito yan na, paray. Kaslawa mo, panagtalag mo kanyak. Iyawa mo dito yan ti kwarta. Taing kantulangan alaan ti tricycle may ija balay. Itagkukan ka ti tulbang. Ni, api-api na andar yu ti tricycle da na Olga tatakarpyaw. Wen, kain salda ni Mari Olga kanyak da ito, balasan ko. Ipasada ka, ta sayang mo, naka-istambay lang. Anya, Serbina, sinaldaak nga inudak ipasada. Ha? Ala, amo ka ti dagiti anak ni Nana Olga dayta? Ay, diyak mo Basta noon niya ti saritaan magin ni Mari Olga, isulang. Sige, papana ko. Ala, ay sus. Apay nga insalda ni Nana Olga. Saan samat nga mo dagiti anak na tararamidan nan? Nana, ayan tayo jeep aginatang ka. Ti tricycle ginatang ko nanang. Ayan na.
Ay, anak ko. Agsao kayo ayan dagiti impundarmi ka na sinde. Kwa. Ay, nakasal na, anak ko. Anya? Anya? Apeng insaldayo. Insaldayo, adeyo man lang pakada kami. Nangaramatan niyo iti kwarta. Kan mano, ti panangisal dayo. Asinaw, tinangsalda niya, tayo sa kaunan. Ay, Jay, 5,000 pesos. Jay mo tricycle, 3,000 laang. Unay kayo matan, tilar aramidin niyo. Gapoy ti panagsugsugal yaw, iso atila may salsaldayo. Sardengan yung aminan tigas na aramid yaw. Ipasubo na kayo dahil ta panagsugsugal yaw nanan. Manipo dita, di kayo rumwar dito balay nanan. Agtalinaid kayo dito balay. Apay ngay, adi nakpalubusan arumwar, anak ko. Uy, tapno di kayo mapan makisugal. No ipilit yung ti rumwar, no di da kami denggan nga anak yaw. Nasay-say agla pumanaw kami. Agabang kami, ti pagnaadan may. Ay, saan di kay pumanaw, anak ko. Wanan, promise. Jakon rumwar. No rumwarak man. Agpakuyog ak kanihil na. Ay, pakawanan dak kuma, anak ko. Ikaray ka. Agsingsing petakon. Rumbang lang bakitan kayo ng agpapaanawa kayo pa lang. Makautang kayo, gapo iti dahil abisyo yaw. Saanan, agbalbaliw akon. Jakon agaramid iti saan nyo ang magustuhan, anak ko. Nagbahinak kadagiti anak ko iso ngayong karigatak tinagbalbaliw. Katita balay palengke kan simbaan laangan ti papapanak. Makikarubak matsag paminsan, no daytay maburyungak iti balay mi. Ngem inaklamakin ni istorya kadagiti ko kumare. Sana na nagsublija bro dagiti anak ko iso abantay sarado ak kadakwada. Alakastan, ti pagayam mo, Olga. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan ti sabali manan napakasaritaan, dito'y drama tayo.